Danas ponovo u Iliškomajstor SR, danas igramo Skywars, ne na Mineplex-u, nego na Hypixelu. Igramo Insane mod. I nismo naravno uzeli, nisu nam dali da uzmemo kit koji smo želeli. Ovo imamo još 2 česta, to je dobro. O, dobri smo. Ljudi, sad ćemo da probamo nešto da uradimo. Eno ga lik. Imamo ljudi isti skin kao prošlog puta. Spremam nešto za novu godinu. I mrtvi smo. Bravo za nas. Ljudi, igrat ćemo novu partiju. Biće 3 partije. 3 partije, ljudi, ali ljudi, meni se mnogo sviđa što imam ovaj skin. Sad imamo dobar skin. Puja wepa. A ovo nam treba. Vidimo drugi test. Jo, imamo kapicu. Šta, shit. Ljudi, mi na ovom serveru nema šanse da pobedimo. Znači, to je nemoguće. Što nemoguće, tad je nemoguće. Bolje da smo se popeli gore. Malo tako. Nismo valjda ušli u običan mod, nismo. Sad moramo da pazimo ko kad dolazi i šta kad i kad ko dolazi. Fight. Borba. I ljudi, snimat ćemo real boxing. Instalirao sam igricu, ali prešao sam do zlatnog, osvojio sam i srebrni i zlatni pojas, pa možda ne budemo to snimali, jer nije zanimljivo kad ne igramo iz početka. Ljudi, sigurno ste primetili da nije običan Minecraft, imamo i taki texture pack. Vidite ljudi, klasičan primjer pametnosti. Sad ćemo malo da napunimo, da se opremimo. Tamo koliko je potrebno. Enchantment table nemamo. Ovo je sasvim dovoljno. Sad je ovo jači od dijamantskog mača. Idemo u wepo kod lika.
Ljudi, jedan manje. Još baš dosta ih je ostalo. Još 5 drugara. Bottle. Još jedan manje, ide nam. Dobro, ne mogu da skočim. Povuja wepa. Tamo. Pobedili smo! Ljudi, pobedili smo! 5 pobeda je moja, pobeda je moja, pobeda je moja. A još jednom, ljudi. Ajmo, još jednu i više nećemo. Da vidimo, možda nam se posreći 2 puta pobedimo. Jeee! Prvi put da smo pobedili na Skywarsu, na Hypixelu. Neću. Dajte mi dijamantski. Dajte dijamantni. Ja. Swipa. Puja wepa. Ajmo ljudi, malo da se sad organizujemo, imamo bow power. Da se ispali strela, mrzim ovo. Čimovata, odstuvnata. Sad će da ga ubijemo. Kill. Sad ću da te kill. Čini mi se da je pao. To dimada, odstupnada. Opa, šta? A shit. Skini to i to i to. Brže ću drugo. Čekajte ljudi, da se odjavim. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj i vježbam se odjavljuje. Pa!